reinkarnasi dari monyetnya si buta dari gua hantu. Ayo kumpul semuanya, saksikan. Iya kan? Ayo anak-anak semua. Aduh, piaraan siapa nih lepas? Ya, dia marah lagi. Emang salah gua apaan? Juga punya monyet. Ternyata ngedeketin si Fitri nggak perlu media yang mahal, cukup modal monyet. Monyet lo mandiin, lo aja jarang mandi, Mon. Kambing aja nggak dimandiin tetep laku, Del. Oh iya, lo sebangsa kambing ya, tapi lo dari jenis bandot. Maksud gue, walaupun gue nggak mandi, masih tetep laku, Del. Lu lihat aja nanti, Mbak Fitri pasti kesemsem sama gue. Lo mah kagak level, Mon, sama Mbak Fitri. Mbak Fitri tuh cocoknya sama gue. Gue ganteng, Mbak Fitri cantik. Ganteng apaan? Dari lahir aja lu nggak punya cewek. Masih mendingan gue, jelek dikit tapi cewek gue banyak. Lo bukan jelek dikit, Mon. Lo hancur. Istilah kata, melon clean the truck. Dread, medret. Ada-ada aja sih, Le. Mau kemana lo? Gue nitip Markis Tony sebentar. Markis Tony. Keren banget namanya. Tadinya gue mau namain Abdel, tapi takut si Markis Tony tersinggung lagi. Gue mandi sebentar. Pegangnya tekan aja. Iya, lo kan teken-teken enak lo abangnya. Jangan terlalu tekan. Gimana? Nah, tuh pegang. Ini udah gue pegang. Pegangnya gitu lus-lus, pegang, Ini pegang. gue lulus nih tuh, udah. Udah cepetan lo mandi. Lo kan ngerepotin aja lo. Dipiara abang lo mau aja. Gue yang tak susah ini. Udah lo tunggu di sini, diem aja. Ya Allah, Del. Kenapa teman berubah jadi monyet, Del? Siapa yang ngutuk? Kenapa nggak bilang mama? Kasihan banget nasibmu, Mon. Ini bukan temon berubah jadi monyet. Ini monyet beneran, mah. Yang bener? Iya, lagian masa zaman modern ada orang yang berubah jadi monyet. Ya, mama cuma kasihan aja kalau teman berubah jadi monyet, Del. Kasihan monyetnya sih sebenarnya, mah. Enak aja, Tante. Masa teman berubah jadi monyet? Iya, Mon. Bukan ngarang, cuma nyamain doang. Lo juga sama aja, Del. Maksud lo menghina gue kan? Ya, gua sampai keringetan megangin gini. Lama banget sih lo mandinya. Gitu aja udah ribut aja. Nih, mama kesini cuma mau bawain kurma buat buka puasa nanti. Monyetnya jangan lupa dikasih ya, Mon. Jangan, Tante. Maunya teman kan puasa. Mana ada sih monyet puasa? Maksud teman, makan kurmanya puasa. Tapi makan pisang mah tetep. Banyak lagu-lagunya lo, Mon. Emang gue penyanyi? Penyanyi ordo. Apaan tuh ordo? Orkes dorong. Daripada lu penyanyi ortu. Apaan tuh ordo? Organ tunggal. Sorry ya, Mon. Gue penyanyi SO. Apaan tuh, So? Single organ. Sama aja, Del. Hari ini kita latihan jurus berikutnya untuk membela kebenaran. Ya. Lompat. Ya. Musuhnya. Pull. Cakar. Ya, gigit. Hai. Wah. Lo latihan buat konser topeng monyet di mana, Mon? Bukan, Del. Gue lagi ngelatih dia berantem. Kayak monyetnya si buta dari gua hantu. Sampai juga lo, Mon, ya. Bertindak sebagai pendekar. Kayak yang di film-film itu, Mon. Iya, Del. Makanya, cuma kurang satu nih, Mon. Apaan, Del? Ada galang nggak? Gue colokin mata lo. Biar pas kayak si buta dari gua hantu. Tega banget sih lu, Del. Ya, katanya lo pengen persis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Fitri. Mau jenguk siapa? Bawa pisang banyak banget. Buat monyetnya Mas Temon. Buat teman mana, Mbak Fitri? Nah, main sama monyet Mas Mon. Oke, Om. Namanya siapa, Om? Markis Tony. Bagus kan namanya? Tapi kenapa nggak dinamain Om Temon aja? Jangan, Raka. Nanti dikirain kembarannya Om Temon lagi. Mbak Fitri, pasti lupa deh. Apa?
Tuh kan, Mbak Fitri kan janji mau ngajarin bikin kue lebaran. Oh iya. Ya udah yuk kita ke dapur. Bahan-bahannya udah Abdel siapin. Biarin si Temon sama Raka aja di sini bertiga tuh sama adeknya Temon. Ya. Dah, Mon. Gue usaha yang potong. Udah udah jago, lu cakar tuh dia ya. Oke, Markis. Nah, gitu. Hari ini orang-orang pasti merhatiin gue deh. Lo bukan cuma jadi pusat perhatian, lo bakal banyak dapet saweran. Lumayan buat beli baju lebaran. Ngabuburit sambil nyari duit. Ya udah, gue cabut duluan ya, Mon. Gue mules nih. Nanti kalau udah selesai, lo kasih tau gue. Alah, bilang aja lu males. Gue mules, bukan males. Ayo, saksikan pertunjukan monyet ajaib. Monyet ini bukan sembarang monyet. Monyet ini reinkarnasi dari monyetnya si buta dari gua hantu. Ayo, kumpul semuanya. Saksikan. Iya kan? Ayo, anak-anak semua. Aduh, piaraan siapa nih lepas? Ya, dia marah lagi. Emang salah gua apaan? Aduh, gawat. Kalau digigit bisa rabies nih. Ya, gua takut. Mendingan gua kabur aja. Gua kabur. Tolong, ada monyet, tolong, ada monyet, tolong. Juga punya monyet. Ternyata ngedeketin si Fitri. Nggak perlu media yang mahal. Cukup modal monyet. Monyet lo mandiin. Lo aja jarang mandi, Mon. Kambing aja nggak dimandiin tetep laku, Del. Oh iya, lo sebangsa kambing ya. Tapi lo dari jenis bandot. Maksud gue, walaupun gue nggak mandi, masih tetep laku, Del. Lu lihat aja nanti, Mbak Fitri pasti kesemsem sama gue. Lo mah kagak level, Mon, sama Mbak Fitri. Mbak Fitri tuh cocoknya sama gue. Gue ganteng, Mbak Fitri cantik. Ganteng apaan? Dari lahir aja lu nggak punya cewek. Masih mendingan gue. Jelek dikit, tapi cewek gue banyak. Lo bukan jelek dikit, Mon. Lo hancur. Istilah kata, melon kelindes truk. Dret, medret. Ada-ada aja sih, Le. Lo kemana lo? Gue nitip Markis Tony sebentar. Markis Tony. Keren banget namanya. Tadinya gue mau namain Abdel, tapi takut si Markis Tony tersinggung lagi. Gue mandi sebentar. Pegangnya tekan aja. Iya, lo kan teken-teken enak lo abangnya. Jangan terlalu tekan. Gimana? Nah, tuh pegang. Ini udah gue pegang. Pegangnya gitu lus-lus, pegang, Iya, pegang. ini lulus nih tuh, udah. Udah cepetan lo mandi. Lo kan ngerepotin aja lo. Dipiara abang lo mau aja. Gue yang kena susahnya nih. Udah lo tunggu di sini, diem aja. Ya Allah, Del. Kenapa teman berubah jadi monyet, Del? Siapa yang ngutuk? Kenapa nggak bilang mama? Kasihan banget nasibmu, Mon. Ini bukan temon berubah jadi monyet. Ini monyet beneran, mah. Yang bener. Iya, lagian masa zaman modern ada orang yang berubah jadi monyet. Ya, mama cuma kasihan aja kalau teman berubah jadi monyet, Del. Kasihan monyetnya sih sebenarnya, mah. Enak aja, Tante. Masa teman berubah jadi monyet? Iya, Mon. Bukan ngarang, cuma nyamain doang. Lo juga sama aja, Del. Maksud lo menghina gue kan? Ya, gua sampai keringetan megangin gini. Lama banget sih lo mandinya. Gitu aja udah ribut aja. Nih, mama kesini cuma mau bawain kurma buat buka puasa nanti. Monyetnya jangan lupa dikasih ya, Mon. Jangan, Tante. Maunya temen kan puasa. Mana ada sih monyet puasa? Maksud temon, makan kurmanya puasa. Tapi makan pisang mah tetep. Banyak lagu-lagunya lo, Mon. Emang gue penyanyi? Penyanyi ordo. Apaan tuh ordo? Orkes dorong. Daripada lo penyanyi ortu. Apaan tuh ordo? Organ tunggal. Sorry ya, Mon. Gue penyanyi SO. Apaan tuh eso? Sing.